علیکم تماشاگران عزیز، با توجه شما برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهر پنجکن تقدیم می‌گردد. صبح سنه 12 فوریه سال روان در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن مشورت وسیع کاری تحت رهبری رئیس شهر برگزار گردید. در تالار کلان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن جلسه کاری نزد رئیس شهر پنجکن برگزار گردید. در جلسه نخست مسئله کادرها بررسی گردید. بنابر رسیدن به سن نفقه مدیر بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن روزی ماهشادی و سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن رانو عبداللهیوا و سردار اداره ساختمان اساسی و معماری شهر رحیمزاده بهزاد با سبب عریضه خود با آنها سپاسنامه و تحفه های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن تقدیم گردید. همچنین با قرارهای رئیس شهر پنجکن همزیر زمان و با وظیفه مدیر بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پرویز زمانزاده مدیر بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی، مقصود نوروبلویف مدیر بخش صنعت و خدمترسانی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر، صبور بازارف سردار اداره ساختمان اساسی و معماری شهر، شیرالی دلاور لایقزاده سردار ریاست کشاورزی، عادل بابایف دیرکتور مؤسسه دولتی کلوب فوتبال سرازم شهر پنجکن، زرینه فتح‌الله‌زاده مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر، علیشیر پولادزاده دیرکتور کارخانه فرعی دولتی آب تامین‌کنی و کانالیزاسیا، امید رحیموف اجرا کننده سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکن تعیین گردیدند. در ادامه جلسه حسابات معاون رئیس شهر پنجکن پروینه نقیبی عاید به نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر پنجکن در ماه ینور سال 2024 شنیده شد. قید گردید که نقشه قسم درآمد بودجه در ماه ینور سال روان با در نظر داشت انداز اجتماعی غیر بودجتی 88 میلیون و 956,667 سامانی بوده 91.4% اجرا گردیده با بودجت 81 میلیون و 266,226 سامانی وارد شده است که نسبت به نقشه 7 میلیون و 690,441 سامانی کم وارد گردیده است. بهر تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور در دوره حساباتی حجم استحصال محصولات صنعتی به 453 میلیون و 486 هزار سامانی رسانیده شد که نسبت به همین دوره سال 2023 به مبلغ 79.8 میلیون سامانی زیاد بوده 118% را با ایندکس نرخ‌ها تشکیل می‌دهد. از جمله حجم استحصال محصولات صنعتی کارخانه مشترک ظرفشان 412.5 میلیون سامانی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2023 با نرخ‌های عملی کننده 113.9% زیاد می باشد. در دیگر کارخانه‌های صنعتی شهر به مبلغ 40.9 میلیون سامانی محصولات استحصال شده است که نسبت به سال 2023 به مبلغ 19.6 میلیون سامانی یا 186.7% با ایندکس نرخ‌ها بیشتر است. با مقصد استحصال محصولات کشاورزی در فصل زمستان و نگهداری محصولات برای تامین بازار استعمالی در شهر و دهاتمان 9 سردخانه با گنجایش 1930 تن محصولات فعالیت نموده در 44 گرمخانه دائم و عمل کننده با مساحت 14,070 متر مربع لیمو، پمیدار، بادرنگ و گل پرورش کرده می شود. علاوه بر این در خواجگی یادرسانی نزد کارخانه مشترک ظرفشان با مساحت 1 هکتار گرمخانه زمانوی ساخته شد. در موازنه اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای ظرفشان 6 کانال گنجایششان گوناگون و 19 پایگاه آبکشی اقتدار لایحه‌ایشان گوناگون وابسته شده است. با مقصد آماده نمودن کانال‌های ماگسترالی و پایگاه‌های آبکشی به موسم نو آبیاری به مساحت 100,000 متر کوبیک کانال‌ها تازه گردیده 43 دستگاه‌های آبکشی از تعمیر برآورده شدند.
новобаста аз тадбирҳои амалӣ гардида, масъалаи ҷамъоварии маблағҳои истифодаи обҳои полезӣ бо мусоидати 11 ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об бояд дар моҳҳои зимистон тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. аз тарафи кормандони корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия дар моҳи январи соли равон 63 садамаҳои оби нӯшокӣ ва 87 садамаҳои канализатсия бартараф карда шуд. дар моҳи январ кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ ба масоҳати 1.5 километр соҳҳои дохили шаҳрро ба тариқи ҳашар тоза намуда 16 сагҳои дайду безарар гардонида шуд. дар давраи ҳисоботӣ дар ҳамкорӣ бо Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои сабзу хӯрамгардонӣ, тозаву озода намудан ва ҳифзи муҳити зист 90 бех ниҳоли ороишии Шоҳбулут, 110 бех ниҳоли санавбар, 10 бех ниҳоли бурс, 25 қуттиҳои оҳанӣ барои партов, 8 қуттӣ барои ҷамъоварии ашёи пластикӣ, 10 овеза, 5 нуқтаи партовпартоии харидорӣ ва насб карда шуд. моҳи январи соли 2024 дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии асосӣ ба масъалаи сатҳу сифати таълиму тарбия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. дар ин раванд иҷрои барномаи идоракунии сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2021 тасдиқ шудааст, идома ёфт. бо мақсади муайян кардани дараҷаи дониши хонандагон тибқи талаботи мавҷуда аз тарафи мутахассисони соҳа дар 12 муассисаҳои таълимӣ бо иштироки 1932 нафар хонандагон мониторинги сифати таҳсилот гузаронида шуд. дараҷаи сифатнокӣ дар муассисаҳои санҷидашуда 37%-ро ташкил дод. бо ташкил ва барпо кардани санҷишҳои мониторинги сифати таҳсилот, баргузории дигар чорабиниҳои маърифативу омӯзишӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва дониши хонандагон иловатан чораандешӣ карда мешавад. мувофиқи маълумоти оморӣ дар моҳи январи соли равон аз шаҳру деҳоти Панҷакент 981 нафар сайёҳ дидан намуданд. дар моҳи январи соли 2024 дар шаҳру деҳоти Панҷакент 395 маъракаю маросим баргузор шуд ки аз ин шумора 362 тӯи домодию арӯсӣ, 16 маросими чил ва 17 маросими солро дар бар мегирад. дар моҳи январи соли равон 5 ҳолати қонуншиканӣ ошкор гардид. баррасии муроҷиат ва арзу дархости шаҳрвандон як самти муҳими фаъолияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ба шумор меравад. дар моҳи январи соли 2024 ба мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр 212 нафар ба таври хаттӣ ва 62 нафар ба таври шифоҳӣ муроҷиат намуданд. пас аз шунидани ҳисобот, доир ба иштироки сусти хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ, норасоии омӯзгорон, бунёди синфхонаҳои иловагӣ, саривақт ҳузур надоштани хонандагон дар дарс, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба масъулини дахлдор супоришҳо дод. дар беморхонаи марказии шаҳр норасоии кадрҳо, муомилаи нохуби табибон бо беморон, ҷой доштани камбудӣ дар таваллудхонаи шаҳрӣ ба назар мерасад ва доир ба ин масъалаҳо масъулини соҳаи тандурустӣ вазифадор шуданд. ба масъулони бахши кор бо занон ва оила супориш дода шуд ҷиҳати ба роҳ мондани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳӣ байни занону духтарон оиди рӯй наовардан ба фарҳанги бегона, пешгирии ҷудошавии оилаҳо, корҳои заруриро анҷом диҳанд. дар баррасии фаъолияти бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросим қайд карда шуд ки зиёд будани қонунвайронкуниҳо дар ҷамоатҳои деҳоти Хурмӣ, Халифа Ҳасан, Чинор, Саразм ва маҳаллаҳои шаҳр ба назар мерасад. масъулин бояд доир ба ислоҳи ин камбудиҳо чораҳои зарурӣ андешанд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи сардори раёсати кишоварзӣ шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент ба масъулони соҳаи кишоварзӣ, раисони ҷамоатҳои деҳот, хоҷагиҳои деҳқонӣ супориш дод оид ба кишти картошка, тақсимоти замин, тоза кардани каналҳо, аз худкунии заминҳои бекорхобида чораҳои зарурӣ андешида шавад. дар идомаи кори маҷлис фаъолияти соҳаҳои гуногун аз ҷумла корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ, корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия,
کشاورزی، کمیته اداره زمین، ریاست مالیه، جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، بخش حفظ محیط زیست، ناظرات انداز، ساحه صنعت، خواجگی جنگل مورد تحلیل و خلاصه‌براری قرار گرفت. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق دایر به مسائل زیرین آمادگی به دعوت بهاری جوانان، تازه و آزاده نگاه داشتن خیابان‌ها، تعمیر راه‌ها، پیشگیری تلفات برق، سری وقت برداشتن پرتاب یا خوابمانی، بنیاد باغ‌های اینتنسیوی، اجرای نقشه انداز در جماعت‌های دهات به مسئولین سپارش داد. جلسه کاری را رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق جنببست نموده از مسئولان تمام ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را با درک بلند مسئولیت در مهلت معین شده اجرا نمایند. گزارش صبرینه اکرم و ورشا حسین صالحов. ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند اوید به شرح و توضیح پیام نوبتی پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با هیئت استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و لیسه کسبی شهر دایر شد. ملاقات نوبتی گروه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک هیئت استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند لیسه کسبی تکنیکی دایر گردید. در آغاز این ملاقات نایب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند فاطمه سرایزاده با حاضرین اطلاع داد که از طرف دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند جهت ترغیب و تشویق و مورد عمل قرار دادن محتوای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نقشه چاربینی‌ها تهیه شده استادان تصمیم گرفتند که این برنامه راهنماساز را پیوسته ترغیب و تشویق نمایند. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر سید یونسی ضمن سخنرانی خویش باری دیگر محتوای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را با مجلس عالی کشور به حاضرین شرح و ایضاح داد و همزمان تاکید نمود که باید استادان، دانشجویان و مردم دیار باستانی ما این برنامه راهنمایی را که پیشوای معظم ملت برای رشد و آبادانی، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی ارائه کردند همه طرفه آموزند و برای تطبیق آن ما تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه سازیم. گزارش عباس همراساده و خیام جورایف. تماشاچیان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. از طرف رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر کارهای سبز و خرمگردانی و معرکه نهالشینانی با وسعت ادامه دارد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. با آمد فصل بهار کارهای آبادانی و سازندگی، تازگی و آبادکاری در شهر و دهات پنجکند با مرام ادامه دارند. در شنبگی که سنه 10 فوریه سال روان برگزار شد، کارمندان و طبیبان بیمارخانه مرکزی دست جمعانه به شنبگی برآمده گرد و اطراف راه و رفت و جویبارها را تازه و آزاد نمودند. اجرا کننده وظیفه سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند رحیموف امیدجان از رفت شنبگی به ما چنین گفت: امروز ما کارمندان سایه تندرستی شهر پنجکند تصمیم گرفتیم که با دستور سپارش‌های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده سرجمعانه شنبگی گذرانده. در قطار دیگر کارخانه و تشکیلات‌های شهر پنجکند تصمیم گرفتیم که نهال‌های همیشه سبز سایه افکن شناندیم. از آن جمله درختان را سفید کرده، جویبارها را تازه کرده شنبگی عمومی گذراندیم. در گرد و اطراف بیمارخانه مرکزی
зиёда аз 130 бех ниҳолҳои ороишӣ ва сояафкан шинониданд. Кормандони соҳаи тиб кӯшиш менамоянд ки дар ҳашари умумии халқии шанбегӣ ки ҳар ҳафта гузаронида мешавад саҳми арзандаи хешро гузоранд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Хайём Ҷураев. дар ҷаласаи кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон фаъолияти ин ташкилоти ҷамъиятӣ дар соли 2023 баррасӣ гардида барои соли 2024 нақшаи вазифаҳо муайян шуданд. дар маҷлиси навбатии кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон фаъолияти кумитаи иттифоқи касаба дар соли 2023 таҳлилу баррасӣ гардида барои соли 2024 нақшаю вазифаҳо мушаххасу муайян шуданд. раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Фатҳулло Рустамов дар бораи фаъолияти солона гузориши муфассал дод ва изҳор намуд ки мо ҳамаи нақшаҳои тасдиқшударо ба иҷро расонидем ва дар самти пешрафти истеҳсолоти саноатии корхона фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои коргарон чораҳои зарурӣ амалӣ шуданд. дар маҷлис аъзои кумитаи иттифоқи касаба Шералӣ Юсуфов, Ҳусниддин Сиддиқов, Истамурод Холиқов ба сухан баромада андешаву мулоҳизоти хешро пиромони фаъолияти кумитаи иттифоқи касаба баён карданд ва фаъолияти кумитаи иттифоқи касабаро дар соли 2023 қаноатбахш арзёбӣ карданд. дар маҷлис таъкид гардид ки бояд дар соли 2024 дар ҳамбастагӣ бо маъмурияти корхона барои зиёд намудани музди маош, фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои коргарон ва ҳамзамон татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон воситати корҳои тарғиботӣ дар заминаи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ки соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд, махсус тадбирҳо мавриди амал қарор дода шавад. раиси кумитаи иттифоқи касабаи корхонаи муштараки Зарафшон Фатҳулло Рустамов изҳор намуд ки дар соли 2024 вобаста ба нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо нақшаҳои мушаххасро таҳия ва тасдиқ намуда дар самти тарғибу ташвиқи ин барномаи роҳнамои сарвари давлат мусоидат дар амалисозӣ ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва боло бурдани сатҳи зиндагии коргарон тамоми ҷаҳду талошҳои хешро равона месозем. дар маҷлис аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашуда қарорҳои дахдор қабул гардид. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.